Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jela, uba Wailat Miki Shela, ula penbana bahaka Taïew bansawan, on Sdang ban pentrino ya ka gallery, ne ka jaka syong petkai ha Kiang Nangbah Stadium Jowai ka bakot Henry Kulur Tam. Ya kani uba Wailat Miki Shela ula penbana, habakren kumukong sana ka final jong ka Lempung Yelekai, First Division Football Tournament, Hajan Shela Memorial Trophy First Division Football Tournament, balapnya da Kathalashken Sports Association, Hamadan Multi Sports Complex Wajer, ha ka Arpsau Tarik unai wing arjar Arpsan. Menteri ulapan tebru balapan kre ya ka detail project report na kabenta banshana ya ka athlete track bat ka VIP gallery bat ulapan tebru ba on Sdang no banshana sa ya ka wei kamadan artificial turf ha ka shinong mukla ka bakot pra klur tam kanang baki khon samla kin yo ban seimadan ya ki sap ki phong ya le ka jongki Nyau kemen panai pi wahai tai ha juai le ha ka Kiang Nangbah Stadium mahakari ka Taïew wan Sdang no chnai ka gallery nei bentawo chong minong pai ki hai tai ha juai ka wada kot chakan ru lur tam wo Sdang no chna ha ki Taïew wan ban to kat te dam prepare le VR nei bentang athletic track bat kam jo le ya VIP gallery nei bentawo pun ba pun miat chu ya chei tai chuai le bat nyau kemen chu phana wada demile Sdang no chnai ka sakwi ka football to hei tai ha mukla ka wada kot ka tender malu ka pra tam ka te nang yo la chu I kon kro yo I wo ye le ki bat me mu concentrate ka sarkar rukat nei benta yo ki madan ki malia sia komen no share lang phana ye ki kon kro ki wa em ye ka te ka sang wo ye le ki football nei ba ki be ki pa kham tam chu mai ba ki kon ham kulun por rukat ye le ki yu yo bi nei tu ne nei ba ile ki non players mem ka te ka security ka te ka ki kan ko sai ki lu temen nei dei daw ko sarkar perkhat hang ko nei mentai ni nei dei daw do wan ra ko ye ka te policy ko ong bi ka Meghalaya outstanding sports person direct recruitment policy hapo ni policy ki one ki players na statement yo wi ki wa mi ikmat yang ka state Meghalaya yo wi hapo ka national game Asian game pat Olympic mandawan ginay tayo ng kami nila exam ni direct uyo kreson kami. Mente mutual na normal nila ang exam yang pass ki exam. Mente daw katni dayo bila de chipo sa kun ke DSC and BSC na di power jar ginong nila. Tanay daw dito kan lat ko krutam ya ki players ki em ka ka sap wo gele wa dagati gele yo pi direct uyo kreson kami. Terengli kentin nga appeal ketua ya ki players to nang yai kre chutom nang wa kate kalaway yung pi ura nam pi na yung lesem ka association ka district wa ka state wa ko bi terengli kentin nga sa chisin chwa choma terengli kentin nga kipok yang ya ka Taïew Sport Association wa nang ku cho ka chupran nang wai chu ko ilat luti ya ki kon kro yo ni ka thai ta dei ni kim te chwa choma nei bin ta nong pai ki le sia wa chom ba ki si yong pi de mi ni football mu te ro daw lai se tu mo sa me bi tang wa ka du na ni ra ha mu ki le ki ta daw lai se tu nei bin ta wo sa me ki nong pai ki le e ki football ta dei ni kim te yo ka ja e ku le ye pi ro ku le chi bon chi dang